Bertemu lagi bersama Sastri Bakti Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Kali ini kita berada di arena Tongtong Fair dan Khas Belanda. Sumber Talenta Indonesia akan tampil yang ketiga kalinya dalam tahun 2020 kali ini, akan membawakan mahakarya Randai The Story of Malin Kundang. Mari kita saksikan Malin Kundang, anak durhaka, bersama Sumber Talenta Indonesia. Dames en heren, veel plezier met Sumber Talenta en het verhaal Malin Kundang.
Dek jari basusun rila jo maaf kami pinta bapak jo ibu nan baru datang tampe ambo mantakan sambah. Adopun sambah nan dipuhunkan kabakeh bapak nan baru tiba. Talatak pun tiang di hulu di bawah gumpalan tali asa mulo kato dahulu di golimbago nan tajone. Patamo sambah menyambah kaduo baso jo basi katigo siriah jo pina. Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang tasabut di mulut manih takato di baso bayi. Mulut manih kucina murah baso bayi tali pikatan dalam cupak nang piawai panamo adat sopan santun. Dalam padona bakian talajang siriah jo pinang tasimpan sadah jo gambir talatak dalam carano bahantakan kehadapan babi. Siriah sacabiak minta dimakan pinang sagayang minta digato. Ndak salamai samparono bak nantun pinta dari kami. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, thanks God. Ladies and gentlemen, Sumbar Talenta is a foundation which gives opportunities to the young generation from Minangkabau to improve their capability and talent in dancing, singing, and music. Well, ladies and gentlemen, would you like to know who behind the Sumbar Talenta Indonesia from West Sumatra? Sumbar Talenta Foundation is established and arranged by the multi-talented woman from West Sumatra. Who is she? Sastri Bakri. West Sumatra, Minangkabau is lovely as a nice view of the mountain and the beaches. One of the most popular for the folktale of Malin Kuda. Well, ladies and gentlemen, with a bit of damage inherent to Sumbar Talenta West Sumatra was grand presenteren Wave de legenda Malin Kuda. Feel his pleasure. Malin Kuda Sumbar Talenta.
Nan babu
Muder. Oh, muder. Apa tuh, Nak? Muder, Malin punya kabar yang sangat gembira, Mande. Apa tuh, Nak? Senang mana? Mana nampak deh, Mande? Kemarin, Mande. Malin, ikhafaran muder, Malin niopai marantau, Mande. Marantau? Nih, Malin. Nih, Mande hina setuju Malin pai marantau. Nih, Malin, imagnet wehan. Tapi Mande, Iko adalah kesempatan yang sangat baik untuk merubah nasib kita, Mande. Hindak, Malin, hindak. Mande hina setuju Malin pai marantau. Masih banyak kerajo di kampung kona. Mangga Malin harus pai marantau. Kasihan Mande di kampung kona. Tapi Mande, Hindak, Malin. tapi Mande, Hindak, Malin. Mande hina setuju Malin pai marantau. Mande! Nih, Malin. Sama ini, Mande. Malin lepas nama kau, Mande. Ampun Malin, Mande. Indah Iko makasih Malin dong, Mande. Kau dari jual di Malin pai marantau. Ayolah, Mande ikhlas, Nak. Amal kita ikhlas jangan. Tinggallah kamu karena malingkan gunung singgalan mereka manjaku Memang